Honani whiroa mai whai ngata no noa tawa ke whai ana me tatalo moe o tu hei lala halapai ni tu ka whakamatala Honani whiroa mai whai ngata no noa tawa ke whai ana me tatalo moe o tu hei lala Ewisai, Rovakapo, Amasi mohono fuloto, Kaneongo, Eneto, Namaunga ki e tai pono, Naetoko, Efonua, Etupau o hapai ki olunga, Ke malui, me olunga, Atonga nyo whai o tupu-tupua Utulai na o tumatanga Matakau no weka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hakeanga Utulai na o tumatanga Matakau no weka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga O to kalonga luko e hakeanga Hewisai, Rovakapo Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto Namaunga ki e tai pono Naetoko, Efonua Etopau o hapai ki olunga Ke malui, me olunga Atonga nyo whai o tupu-tupua Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwelolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwelolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Ewisai, Rovakapo Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto Namaunga ki e tai pono Naetoko, Efonua Etopau o hapai ki olunga Ke malui, me olunga Atonga nyo whai o tupu-tupua Ko kore ke u hofanga moa I he ngahi talawhata pukodope, wha ngau e to aki pia mi he proklamani. Ka tā moa e whainga maari e kani ke whahoko atai tau proklama ko ia whatwhanua o ki he weekend.
lava ke mau e whainga Māori e koini, pia mo e Star Policy, mo e ngahi business e purenga, Paulo api ben piukala, ke whahau koa te tau polokalama ko ia ki he ahoni, pia au kua toi taitai rei, pia mo e taitai loto fia, ka teki mo tolu kotoa pe, ku lava ke mo kau mai mo ki maua i he polokalamani, ki he, pia mo whakatawange pe, ku ongo le rei atu pe, e le rei pe tau interneti ke lava o tuku atu e tau polokalama, ke ongo atu ke te koe, pia whetu ke lava whanongoa mai tau polokalama i he whiawhini. Taimita tau pe ko whiawhia ke taitai le rei, ek minista Paulo api ben pikala malo e tau mau e whiawhini pia malo e ngau e mitongana ko whakaukau pe piven te ukumi holokope ko whewhetu e mau ke whiawhini ke ta polokalama ai ka koe na mau e whainga maari e whainga maari e whiawhini ke whaia ta polokalama ko whamalo a te mau e whainga maari mo whiawhiha ke piven i he ngau e he ahoni. Koia, malo sol. Malo mo mari ko te pe ke ufanga te pe fatapu. Koia. Oia we mau toki tu to muy mai na mau. O komiti lulutai. Ko e ngahi whainga tai au ki whinga i ke vete le. Koia. Ege. E malo pe ke lava te whao. Ku oye, ku kaketaki mai pe polokalama. Malu mahino pe mena i hoko ane hasi. I whalearea. Toi. Ki mo ta hoko atu ke te ki huange ki ke te hufo o mai ko motu mai o ta whaki. Ko le peko interneti ka ki ta kilokin fo o mai ange ke usiona ta ki sai ange ai ne mega ta toki hoko atu ai. Mo katak peka ki kamata ki lokin peka nga ke te wakai ai e ko hange ki yongo motu mai ke ta whaaki ko we ke ilo pe pe ka mo to ka ko nga pe ke yongo le ke lava fai fitu taki ke lava le pe pa pau ko e tu pe ai ongo mai ko ai fitu taki te tau anga lau te tau fononga ai pe. Uhai. Oi, ko ni ongo mai e ko tu pe o ki sai ange. E ki ongo le ia. Io, ko ni ongo le mai ko ke mote fai tu ko ni nga ke hoko to ai ta programa ta ki foki mai mo ke he lulu tai ka nga ka taki i ka mata mai mo mi fare area tu nga ko ku ia he tai ni mi ko e imagino pe ka te au ko nga ko e tu nga ko ni ko si tu mai ai to hi press release ai fare area na fa mai o ku fa malolo i ko pe mo e se a komit ka kato i he taki aho nima ai a ko me ko ni tu ko ia mahalo ko e aho nima ko ia mahalo e tāpuni whare area mo ki tu a moa ia e piveni, Koie tu foki ane mahi no ia wiki whakao si pe nia ai whare area o se tō prirulu. Koie. Koie ngai hei tō. Kane pe te langa poto i ui. Koie. Nei pe koe tāpuni he koe mahina e tolu koe ke te koe whirika te lava poto i ui. Koie. Koe ke konga koe ke pū mahina. Koie. Aia o ku ikai ke ai ha whahinga te whahinga maari e ka ki moa loa ke mo kore ke hesea ke mo te whoki mai pe ke whasisi o mo tau te a ke whoki mai. Aia ku mo tali le rei pe moa ai tūtu uni koe ni ku whai ki te ki moa e hesea whare area. Io, ko monena ki au e ku au so i whikau. Pai whake tawa he tō i roi mea pongpongi ka koe ki au ia
pau e kei na nofa o whakakaukau ka pau e kei sea pe sea komika kato e mau te urere koe wikendi e kei ke kai rewa ke toi mahu ingai ke toi tipeiti e uri poti Kai. ako na moni o nei koe mehe koe nei o kone ke nofa tahia palan pati te hepe ai ko hanga re wau ia o lau ia o hanga pe e whakatutu e ku hangi ka te au ia o asima o me lahi he e mama lahi he e taimi ko e ko me ko na ko ngo ia uia ko tale maulere me ko e wiko si mo ko ngoi pe au no pe a senta kai ole e ka pau te hanga fa ma bo te fa ma ke hangi ai ngari ko e ko taimi na mau fotu mai ko ila o ke money laundry e mo e firma ke whakawawave. Nā ko hoi au pita e nau e titiuti ke whaila. E koe lao ke ne malu e whanua. Malu e whanua mea. Malu e whanua me ngau e ke panga uri ke move takai hole mea koe trucks. Koe mea ko experience ko he whanua he taimini. Plahi pa mo e ukoloa e kau tila trucks o puke he. Ko whenga koe e kono introduce mai koe mea koe ke whakawave. O kai ko ahui ngai ko ai noa ia ko whakawave o ka lake rewa ai asenita koe a mu ai. O taranga i bebo ha whatever. Ka koe koe nau whakahere reu ma ko ange mahino rewa koe e nau mea koe nau interest ke protect. Whakatupu hae gau tau te fito ke he mahino from perspective of national security. He mahino e lahe o mea go hoko. So ke ai o mahino rewa ka te au o makatu onga e o mea go ni hoko me he networka o mahino ki au ia he mahino. O iai kau o maalunga pe o involved. Ka taha foki e mea solo nau. Nā ko kaweinga nā ko mai ki whare area pa. Me te one pe. Mo pehe ko e okhala ke ui e whare ni ko e whare whahauho eiki. Ko e glau ga ko e whare whasewa anite. Ka ko sia ko ke ngau e ke whahauho eiki ke puke ke pure kovi o ngoi au pila. Loto mamahi au pila. Ka koia. Ke au o maari e pe o mea goi no hoko, he kusio. Koe taimi ko o hoko e mea na ko mea nega ke te e whotutu, ke te palani. Ke au ko lau le vai au ia koe. Koe hanga e tau te ka, kai hoko mai e ne pure. Koe iu ilo ha mea hoka bom. Mea pe umahino ka te au. O pau e tau whakangata. Hono hu mai mo hono haka. E mea koe whai tōko na tapu. E whanuan. Koe oku mahina o pito ai kaweinga ene mahu inga. Pea koe konga koe na hoko na mau whanongo pe i he debate koe na mau whahoko. I he au mai koe ki he lao koe money laundry. Pea au koe ki he taimi koe na e whakalalahi ai. Pea mate mai rewa whoki ai. Ai whamawhola rea ia. Kake mau te whanongo matau. Paku mawanga pe whuku matau. Tamate i beia he sea. Ko ngā ka molongo a ka mo whalongolong kai hoko te mea. Pakake mau te ilo poko hai. Ai konga koe hoko. Ka koe hinga na e mea taha kau no bere me whale area. O ne pehe na e. Kake mo whaiha mo whatongia. Pako minister koe ko lawe ai. I lalo pea ko au ki. Kako taki mai ai kau sponsor o kore mai ka te au. Ta mai kau sponsor me Amerika. Ko mau whea mau koe ke kome polisi
ke unga ke vai polo kalama ko nga mau fesio atu ki ai e ko nga ai tamai lave mo me lipot ale ale o si fuki ai mea ko tala no ai ana ko hange ko lahi ai u mea ko hinga na fai fe nga tu ke fetu ta ke tu pe ko unga na ya u mo mea ke futu nga ko na mo wa ke fu tau ta mate pe ko mo tau la u pe mo tole mo tau ke lo hace con tu jugo de cau security. Coia, na wiro I be algo foi tofa ka toka pe. Foi feo faki pe cau. O la pe foi cau security lo. Tawa ko lauga security basi ko facilidade de security ko te querer de security ko o kai la ka security basi ko ai ko be age os bongi ai tamana ka ke ave ne ko feo fakte ko ta waku be ma lo me ko no moni kai ke ko afuga ko mau taimi I au he whainga wewe ko ia. Ka ko no moni ko na aku ita au pito. Na aku ko toki foi me na aku ita. E na o sia ko ia pau te hawa o turi takai ole tangata I tua he. Ka ko no moni ko me ko na ko ngoi. Me na ko ngoi. E ne hau o hange ku ai ke vari ke kakai. O whaka ofa kakai. E lao ko ni. Ai ko lao foko ko foi lao no. Foi lao no. Ai ko foi lao ko lao faka nganga ki hono. Fe avea ke paanga. Fe avea ki faka puri o paanga kaka. Kai. Yo puongo I ko na faka o foi lao hange ko ha mea ku kovi. Fa ofa kakai. Ko vale ko whanonga ke ne whakamatala o whakaowhai. Whanau ko kau mea ko nau whai mea ko nau pehepe ko angai ne ngā ue. Nā bongo iau pito. He ko hana moni tau kai ke nau ongo e nau tōria ai mau whai he trucks. Ke hako tupe whanua. Ai koe mea ko ui mai he nea whio ke whakangata. He koe I siwa ni na toton ke mau ngau e whakatahai. Pako anticipate foki osi pe whare area he foi. A pe wha. Ko tua preruru pe osti. Si au kai ke nau e tiro la tonga ko ia lahi ngai. So ke ina koe na launga I mai koe ka au ene more. Kai ke utu iau ke whamatala koe ni pehe nei. Ai koe tā mai taha koe nei almoia. Koe ni ko konteina ni whafoket. Ka kei ua ia. Ko hingai hau koe motu a koe o. Ko hingai ne keisi koe mea. Ai a koe ho whalaite. Ko whai mai whetu taki ki o kuosi. I he iate ai konteina ia. Ai ko ke whakau pe solo ke ai la nofo. Ai ko weekend ia. Mau whakatala noa ai pa mo prinis kalau ni he. He weekend ko ia whikawak mo umea ko no. Na ko ngoi tai whi mahari au pita e titiu te pureanga motu apa mo ke foi lao ko ni. Ko taha mea ko mahu inga ia i. Kona moni o kai ke tui ke ono ai ke whahauho ki e whare ke au usio ko e whare whase wāniti ko e mau I whare ka hau beto whahauho ki ono ape dao toki whafofo lahi ono whitu ko whare area he usio kai ke hoko a whare area ko whare se wāniti ke ngau e whase wāniti mai whonua mo ka kai mo ne awhio kai ke utoi siatak e te ke ora. E koe hoko e umea koe ni koe ngahi netueka. Koe ni hoko ngahi netueka koe au whaibia whapaanga. Koe whaibia whapaanga koe ia
o gai pe mo ngai mau mafai mal fa politika le pe ai ki au o ko fia he o sang na yo amana ke o sang go si o go pay attention in society pay attention in society ma de solo go alo ki fare go alo fa fo la yo minister alo ki fare ke pure ileri ki pure ileri o pau ke pa ka fare area o fare fo se vanity ke au ko ke utui ke au ngai me ko ki pe fa ho iki lo te fa ko me na u fa ma wa ko va si o go ke na fu ke nga ke hanga ke expose fa hinga ko mau tolu go ni fa re na te ton ke mau ko fa we lao ki le e fonua le fa lu fu o fa no nga hikala nga hange una fo o si o kia hange una pe ka ofa ka tama go my family go o kutu kwa ki ke money laundering te ga yo fa no ga una da no mai ka ofa ko tu innocent victims hono hu mai mo no haka mai me ko money laundering ga ko foi konga ya foi two sides of the same coin for my trucks ko si ko ki ko na utaka ko ni wahenga la unga ko kakai e wahenga ngo ai mau fai trucks kona folongo longa ka ngapi ka pau ko kai ko mau I fare ke whakau e le fonua ka pau ko mau pe whakau e mau le au pe lao ke ne malu I mau tolu ke o mai hata hu ya mau tolu pe na te le ha mea ai asia he fatonga ya ke tipe mo tana hikni ma ane nai ke tau te ai mo tamago go ke te tau te ai mo tamago go ne mai fra matala ai ku ko loi solo ko ke ngau pe he ka polisi ko mai ko fra matala na hanga pe siu ha mea o kumahino wai substance ka pau te tau hanga whakairifia I kakai ko whanonga ke o wai whiawhi ai nia ke o hake pe tau tea I ko yung maule rei o hake mo tamago informa ka pau iku atu ko loi o kai ke pehe ngā we ia ke pehe ke te gai ke te alukita o ai te launga e kumatu unga e te information pa ne si o pe ka o polisi pe kai ke ta foki pe ka o polisi o tati ki te launga ai ko si o ke process wise ka ko si o ko no ke na whakau kau o vare kakai ko anga e si o te fin o kai ke mau si a kakai na finga leo ke vali patai ke hange si solo tunga whatu tama ki au tau iai whanua tunga whatu tama kai ke whanga ilo po hame o ko au ia ko amanaki pe ko pay attention by pe mene afia o me goni ko sio ko kakai ta tau vene ko mo I holo ke ngai me go ni una loto pe fe mau ke ko ranga go tau teka go ni me go ni ka po kai ke whakalere I me go ni pe o koto pula no e tau ui e malo I whanua ko issue mo onien pa ko issue eno ko ke o ngoi o kai malo I whanua
ai fai lo ni ai trucks ko ni i Reserve Bank fai lo pe to pe ki ke ilalo pe kilo nima fai lo pe fa po ni ka fe ai to ngai ka ko po ni go hanga ko o hake ka pa ui mai ne afio ke whakangata te ke pure i lere e whanua. Ui mai pare mea mo i kabineti operationalize a whakangata. Pea o mai i lewa e u whatongia koe atuku mai ke taki mua e kau polisi. Mea ko ngoi hange u te ai ha mawhai e ta. E nau whai tutu uni peki nau tolu ai. O kai ke utui o ku nau whakakau kai ke mahino i kakai mea koko. Kau kai ko ha whainga whou ngai e te tauhanga whatua ka whanua. O ku mahu inga ke au whakauhinga mea lelei. E kai ke pai au kono pehege o ku tutuni whakamau ke silai hopo koe ni oate. Hange ko ha fu ko ke au ko rawa ko ni tumu ia i corruption. Ko kai ke utui ke iwi lahi e kau ngāwe. Ke nau ngāwe i ke pure i le rei e whanua. Ka pau i kai ke e turese u mea koe. Kai aku Kai tu whake hene talanoa koe ke lao koe ni money laundry. Ai koe ni tuu ko ia o ku osi ai hatau lao ki he money laundry pe koe toki whakahuan pe koe whakahu koe ni ke mono pe ke tātā puni. Koe hau ai whi mono e lao koe ni koe mata mai koe lao koe tātā puni ki ke unga ke panke pure ko nau tolu na nau whotu umai ke tātā puni whi lao koe ni koe ke o kui kai ke ma opo ke lava mau ai money laundry. Ko ia. Koe lao koe ni nei talo no ave na consultation me ka ngai panke ngahi. He tau ko si he tai he pureanga motu ape. Ka koe fotu mai fokia me he panke. Koe uhi koe koe ke o sei pe lao ia. Ka kono mono mai eni. Ke lava ke nau whai tutuni ki he koloa koko puke he umea koe ni. Mai ngahi tātā puni pe ke ua ke ne lava mapure i. Ai koe he hange hatahi hua mai. Solo koe ngahi koe nei una ku lauha ke artikolo anea fipe. Koe mea ni umari anea fipe. Ono puke he kau polis falanse i Tahiti. Ai trucks nai whiunga mo i taha piliona hono value. Oe whakafou mai ko aki tongani. E seo ke ngahi mea au tau whenga ke tau hanga mapure i, ke tau i. Koe uhinga whoke lao, ai koe lao ke ne hanga tāpuni whanki loophole. Ave aki koe oi moha mawhai ke naulawa puke ake koloa koe ia. Ai koe ne tuu koe ia bimene ku mahina whoke i he tālanga koe na mo whai whare area. O ku whainga ai kau whawhawhonga ni ihi pe a kau waipa mo e kau no pere. Ke whakawhoki ki ai mamari e pe, ai ke mahino, ai ke ilo he kakai umea ko hoko o e whakawawe. Mahino na e whakahu mai lao koe ni he paremia, pe koe paremia leo leo. I he whainga mea pe kuanga maheni ke whare area koe whakawawe koe mai pene tohi. Pe tau whirewa unga koe kai whakahoko ngā ue ki ai i he tawhaaki whakawawe.
Ka kone to koe I he mea kona e whainga ke ai ni I koe ke ai ke mahino ke whanau, mahino ke ngahi whamiri. Ko paurewa ke alu foki ia o pia tāpuni whare area ai, he karewa ke lawa he tauni, ai e toki foki mai ia I he whare area hoko. E he tau ka hau ka pau e peko e konga ki mui koe o se whiri, toki foki mai December, toki hoko ato e tala noa. Kone tuu koe ka pau e alu e lao koni I he whanonga I he tawhaaki ko ia. Koe harewa e ne ue sia lahi e whakahoko ki he whanua, ka pau he kai ke whakavavave e whaila koe ni ki whai motari. Ko ia. Me koni ko. He kono moni wange ko lau koni kai pe ke whakahu ke priority ke raki whai ngā ue ke lao koni pe toki hokwat ke toinga e asenita. Kone toki hu mai pe tau fo o se whiri. Kamatai whare area tau fo. Ka koe isiu koni o hoko koni he ahoni. O ku uhingai hono whakahu mai. He koe ngāwe koni ne o whai pe he tau mai ki mua. Ai ko mea koe nau nofo koe. Pena o stufa mai ka mautol ke nau lau. Ka koe mea koe nau nuongo I au koe kai ke nau o mai o tala noa mai he. He mea koe na nau o steu. Ke mea koe ke mono. Mea koe nau pehe o kai. Mana to tala noa mai o. Hange una hona to o whali. E whakao whanau. E whakao. Ko whik whanau ngā tō koe uinga ni a nau tol ki he nau whanau. Ai koe indi atau. E unua uia mana tō koe nau tolo o ku whea ki pānga uri. Koe mau koe une whai ke whanua ania ko asi mai koe ni. Hange koe ulau. Koe tau tānoa pe ke money laundry tau tānoa ke drugs. Kono whai via kau whai netu e ka koe drugs. O uinga ia he whea ke pānga uri. He ko ngai aho ni whako pau ke disclose ai source of income ko ave silini ave hai ko ha no pepes mo ngai me be ai ko he solo ai e tau moi everyday life I he ko no inga ke whakapapau o kui kai ke o mai hapa anga uri ke ne hanga o finance a whainga network a pe ke mau ai ai ko lau maari na o mai aki ka ko attitude ko koe nei na gongo ia I nau na hange ko nau ko tokon pare mia malolo hange ko nau ai ke pe ko fa vai ko hange ko me fufu oi pe na uto to me ke be to ka nei ve mo to te na mo va dire pure ka ko hono mo ni fo ke usio koe nau mindset of ai nau aki mai ke nau mindset. Ia ko mana tu ile be ko tai mo hanga o whakawhe paki ha fo I lao ko paki aki pe uhinga makatuunga. Kai ko pehe o kuia ko ke pehe ke u fo I tafoki ha ke pe o whakana whalai ko lao ko viende ne mau. Ta te whalai ta ko lao ne ai ESA ESA na patoka ngai ka pau te tauhanga whakalau ke o mai ha ngutu lau ke tari pei whare area ke koe whanau tala noa koe possibilities te tau lava whakangau e pōpula ha tonu hia koe without a hia sei te tau lava o whaka tonu hia I hahalaia koe without hia sei ai whahinga hao ia kau halaia. With the hia sei ai lewe whahinga tonu hia kai ngau popula. Ai ako puhinga foke rationalize mo ia ngutu huange ke tauhanga whakatonu hia hahalaia. Oi koe kai ke te tānaki mai hia sei. Te koe ngā he mui pe ne hia hono tua. Te tau e beka pau hao. O kai e pehe ke ose e ne hia. E mui e ne hia ana. O a o ke henga. Ngā tāngai ne moui. Koe
ave koe hala iao ngau e popula. Ave koe tonu iao ngau e popula. Koe toto koe a eke mai ga mau tolu whaulao. Ai o winga pe, o rationalize mo. Koe foi ka whoki ake pe koe ka ta mao hange ko ai nia ko whaka ofa ka kai pau no whaka koe whia ka kai punau tala no mai wha ofa. Te hoi koe tala no mai he nau whanau. O nage koe fumea whaka natula ia. Ko eke ai koe a mātua o au ke tolu mai whae tau tangata. Hei kai ke te alu pe ki ta tila tulaks pe te alo o mani fe ave akpanga uri. Po te amanaki pe ki taia ke whauhalao ke malu ia ki kita. Lo tong koe au te hang kita whakaivia i netueka. Ke na hanga distribute ai ngahi mea. Te hanga mau i society. Nau whakahane po i hati. I mahalo ki tunga whine mātua. Ua betole nau. O hake whakaukau e. Ulunganga koe ne tau tupu. Ulunganga koe ne tau tupu he ngai ane. Kai koe ke lava mapure i longo a kape. E kona he. O nau ngai kau ngā api. Kai ke nau te fu. Kai kau e mena ko ngoi. Ki hatu unga o tau o ngoi tae malu. I ho tau tau tupu pe. Ai ko sio koe ki ai. Koe mau e ne whai he trucks. O la tonga iai pe ko hanga whatara no ke wha mama ke ka inga e mau inga e tau he kau aki. Moi tau ngawe e whataha ke tau e trucks. Hanga whakalave ki he mau inga koe ke discipline e whanau he nau ke iako. Na e ku ahi ki a telesi. Pe asi mai me ai kau whai ako matuatua. O e nau whakafuafua. O uhinga wai ke tau ke lava mapure e whanau. O no to'o koe ki corporal punishment ni koe. Ko no discipline nau tole. Pa nau whakamoni kia. Na e mutua, na e whai ako koe mutua ko whaian. Mai ni ako pao. Na ne ka iau he kei lau tohi ko i tapaka. Ka e peke to i tapaka o a mai kia. Okay. Lahi ngahi mea ko kai ke mao popo hanga whaulao mai alu. Pea toki hau mai e trucks. O hange koe lau hu mai a toki maunga tāmaki. Ai ilu discipline tau whanau. Koe tau a koe ka tuunga. Tau ngoi pe tau tolu kai ke tau kei malu. Tau ni ha funga we lahi whauri e. Koe kau e mea koe ko haai whare alea. Keu kei si o ki hakau whare alea. O kunau kei tau kapo. Ke oange ha malui. Ai kakai o nau whakahoko e ngai mea koe. Ko ngahi whanua a Asia ia. Tau peko Singapore me. Koe kalame e te au o si tau te amate. Koe tau tō leo tau te amate tau te kilo e nima. Koe tau te amate tamte ia. Koe tau tō leo ngā pōpula ke mate. Kei koe hanga ia ho haa sio koe mene nei whaia e li kwa niu ia i back in the 80s. Sio ku tau tō whetau laki tau tō moi mea koe haa. Ai kana ne o hanga ia anticipate sio ku ne lava ia mapure. Ai trucks ia ne huki e pota go a Singapore. Kei koe pe ui solo pe koe high society tau amanaki ke tau hanga o tuku. Ai koe leave behind. Taimu koe te tau whetukutuka tau tō me mama koe. Hai tau me whai. E tau pehe te tau e o ware ange peku sai society e tau
e whakata be ka kai pe ni ki wharearea ke whai e pe whahau e ki. Ai ko whai hui pe ko hai tau me whai. I want to know pe wah tahau ne ilo. E ki awa me ne na wharea o i ade o mawa hene po. Koe ka o tua ba wai ke ilo o ia. Ai mea e hoka pongpong. But one thing I can guarantee, ka bau te tau hoko pe he anga mahe ni, hei kai te aha me e li liu he whanua. Ko anga e ksio. Ka bau te tau hoko pe ke, turi te whare are a koe, whare whahau hou eiki, te pe te aha me e li liu he whanua. E makoko hake pe whai koe, o hange pe ha foi pula vai. Makoko hake pe ke, une ta vai koe ki he, tau pe he ko sai, o te makoko pe ke, pe uno aki pe, kai pe te aha me e li liu. That is one thing I am so sure about. Good. Tu kone ai foi ngahi lao kone ku mo whahu ki whaleare ana, uwhanongo he tālanga koe he hoa pongpong koe au ni. O ku ke amanak le rei be e lava pe he toenga tuko ni neongo koe ke mo i loto. Ko a koe pa mo sea komikaranto. E ke amanak le rei be e lava pe u lao koe ni o ngāwe ke whaleare a i heki whai toenga aho atuko ni ke nau tāpuni pe anghange tu tae pau pe i nea uke tainimi. E lava ke hoko atu pe tolo ia ki whangawe ke whuki whalearea mea koe ni tau ai pe mea koe o te tau fuwhawa wawe tuku te mea koe te kai breanga koe Novema o na tala noa whoki na e hake ai wheheki taki koe ni koe kau ofisa kolo ke te whafoki na toke mia pena e wha o hake ai tālanga koe ia e whike ke tuku pehe ne whi tuhe taini mi he kumo mei osmo to te hai breanga ko whai wheheki taki na mo wheheki taki mo tol te hau moe te whakafoki ko ngā ue ma o ki pe ai whai temi koe ia talo ho mo breanga o whatonga i ku wai pe whake mahalo e nau mo oni ko ki whai lere de taimi no pe mo whai ka kulahi no ngā ue aki o kune o mai whakau kau hange koe o mau whakau kau tuki matolo koe mea koe whai breanga koe ane awhi te mo mai matolo hoko atuai ahoni hai breanga koe hoko atuai o koe ke hange ke lere motu ke hau pe breanga koe holoki hui mea koe ka mo ai fo o ku mo mai pe hoko atu hengai mea koe lere kai tukuange mea koe o mo pehe koe ki whiunga ka kuhange ano ai koe ke tuku mea koe ki Novema ke breanga fo o kuhange koe o koe ke lere breanga ke mo hoko lere i ka mo lere motu pe motu takta ai be ne mea da mago holoki ai ne mea anaia hui ki tu ha da mago ai ne mea Koe isiu maari na pako isiu moni na. Isiu na hange ia ko nau toki uri eki peke. Ka ko si whakatala no lahi au ke isiu ai ni. Ai mahu inga ko ke continuity mo sustainability. O kai ke uhinga ia, kai ke pehe ia ke tau atopo ai whenga whakau ke tau ke hau be puranga ko hoka te mea na o sai puranga koe. Kai ke o hange be ko fehu i ko solo ko he mau kamata. Kai ke tau tu fa ta tu ta. Ko pau ke ai principal ke ne hanga ta ke tu fa ta. Ke ne no ai. Ai ko na mau be tau tu fa ta e purelele. Ke purelele fo. E hene be he ko lewa ke kai lewa ke ya. Palo pare mai ya. E kono nga he hanga pe he foi mea fua ko ia. O ne siwi te ngā we. Ke mea, koe, hai unga o ke liliwa i mea. Hai unga o ke fotu mai foi polisi koe, ko ngā ke ne pure i lele i mea. Si o pakuri i lewa i mea fua. Ko kui ai lewa i mea ke makatu ngai tu whata. Koe whihui koe, hai mea makatungai ai hoko continuity. Ke hau be puranga whewheka pau koe mea koe na aia puranga koe kuhala. Pio koe. Aia ki au koe mea koe na umau inga ia no ui koe National Summit. E kamata pe koe ai pare mea koe puranga koe. Ke ne hanga o tula au ki ha roadmap. Ha roadmap ke o mai ki pare aia ke ne hanga
ke ni hanga whaka mao o pe hala whanonga. So koe mea ni solo nau ko hanga o tau kawe. Koe tūtūni he pure anga ki mua. Ai taini a tonga ke sponsor ke deep sea mining. Pea tau whanonga mai ai, o mai ngahi viu whakasainis. O mahino ai ka pau e withdraw e tonga ia e nau sponsor. E toi inkea mo ua lahi ia. Aia, ka koe mea ni ko o ku mahino koe kau. Nai kai ke o mai isi koe niki whare area. Ke au koe tolonga o ha mea kono o mai ki whare area. Ilo no tari koe whare area pa ave koe lao ke whamon mai ne ahio. Pa mahino le vai koe langa ngā ua ia te whanua. Na mau ki whakatala noa he isi koe ni he kabineti. Ai mahu inga ke o mai e mea ka hatoa pe ki whare area. Nea ko mau tolu ai tau pehe koe executive. Ka koe whenga ke whakamahino ka nau tolu koe executive power koe ia. Ke execute pe mea was endorse whare area. Te kono inga koe uhinga hono fotu e patset pa almo e nau plani ngā hua ke toki kari mai me whare area. Kono whaka iwi ai ke te power ke nau implement of palani mai allocation e patset. Koe aia ko taranoan koe ke continuity. Koe uhinga ia mahu inga ia ke o mai e umea. Sio ka hang tau whadata. Koe forumu. Nere ke o mai whare area ke tari ano patset. Kau ke sio ke palpare mai solo i mea. Ai ai whaka ofa ai kakai na ia e ngahi. Whakahok whatongia ke ono. Turi koe forumu. Pena usaini he ngahi contract o enterprise. Pena u pesio whakahoko ngai whakamore i he seibe, i he talano verbal agreement pe. Tako whego e taime mafuri e koe pureanga. Koe kia ha contract kia mua mea ki lava pe out. Koe mea koe kumahino koe kau e whaka ofa ia he kau mea koe he nau he kono mo ni e solo te tatu. Ko lava o work out te mea koe ni. Koe tau masiwa. Koe hapea ki mea e pe mai pure anga mousaini e kontre koe whiunga pe mai hiwa man. Oe te mouto e piti ka mau o atu pe mousaini e kontre ki koe ke mou motor whaire i paka mau atu matore ai. Ko tau tolu koe ni iho tau ataka i he kai ke tau toi fili tau to. Tau saini pe tau tolu koe ngā koe tisio ke maha ki ngā au e maha se niti. Kai toki alu atu pea toki i whakatonga i haka kai lava i ngā wea whakahoka ki se ringo nā mai. Paiku ri aki, paiku kos. Lahi au pito i mea ia nei kai ke o mai ki whare area. Paiku i nia ko mauwhi mato ko au ea ko uloto au ke aha whahinga. Taha whahinga tutu uni ke wahe i hafo i sirini ke ne mitigate. Solo vai palparema o ngahi mea nei tok manusi mai. Me no whao koe forum. Whahinga mea pēka whai mo one ai whanua. Koe piti koe sipoti. Kai kia mai whare area. Aia koe huinga i whatana solo ke eke mai peanga whewhe continuity. Huinga i tāno ata mechanisms. Ke lava iaha roadmap. Pa lava o mai ki whare area. Pa taimu utari ai whare area. Te hauga pureanga ke nauhanga o liriu. Tana mai rewa whare area. Koe resolution e nei mi whare area. Koe kumfitu walu pe heo no whare area. Koe mea e tūtu uni e whare area. Koe mea ia e whai he kau minista. Aia ki hau, koe pehe koe ke ai ke o te pureanga o te liu ha mea. Minga ia koe ke tauhanga whatoi mechanism. Hange koe ni. Ia koe mea koe na hange koe tatano ane he whailau koe na ke pehe na ike ave ke to o mai me office pare mea. O ave ia ki he office ai mea. Koe ngā koe ne
role and foundation tau mo whenga wea ke whakamaupopo ke sili. Pea koe huinga whaka pare mia ke oe whakapolitika re. Hange pego ne to o mai. Ai koe huinga ke oe whakapolitika re ke hange o control atu he kau he pare mia e kau ofisa kolombo e kau pure whawahe. So koe tau mua koe lau maari ai koe taimwena e o mai ai koe pare mia e National Intelligence Security Unit ke polisi ko nga ke o whakapolitika re unit ko ia he koe me e whekau aki am tamai malo e whanua ke o hu mai pia pare mia o whetongi ne kaungu ka ai o institutionalize koe tonu e koe halai koe isiu ke heia ka koe lau maari koe lau maari e koe nai whatu aki sai koe wheu Hame koe ke tuku ai ke toki whai Philip i November pa toki pa toki whai e whai mea koe ia. Koe mea whuki a koe whai whenga ke tau tānoa he whunga te pire he māma e uhinga lere. Ke tau tala noa i pe ko whewhi tū to tonu o to tonu ke alaini ke ai pe koe high function. Mana tui koe lau ia koe ne kau whisa kolombo kau pure whawahe koe lau motu ai. Ke kei taimene te keha mea lere, te keha uhila, te keha telefon, te keha hala ia, te keha nai kalapuia. Nai kehe pe whatongi e goia. Koe nea ko au teite te whatongi e goia. Nau kau au ia e whakatu ke sai pe hono ai ke mea kai te tala noa i whoou. Ke tau peheka pai o se whiri. Ke whawhako tala ngai whoou. O mai mea koe he National Summit mo draw up koe road maybe koe ke ngau ea ke he wanoa wano. O aloi ke whaitau hongo fulpeta hani mahoko. He koe road maybe whakamui mui os mai ke wanoa wanima. Pea toi tala noa he koe ngai o mai e whakaukau me kau polisi. Whatongia koe National Security. Pea mono tau i koe trucks. Ke extend e amuia kau polisi through he kau pure whawahe mo kau ofisa kolo ki he polisi kolo. Ke malu ia ai he foi mea koe au. Kai whenga ke build systematic mechanisms. Ke ne lava o operationalize e whakaukau. Koe whatongia le waia koe ni hiki mai me alupeo hapai holo ke kau pai pāku nā mai o seve kakai ki e malu moe melino ai society. Kai ke koe u mea e ke tala noa. Koe mea koe ai koe ke pehe tuku ke toki hau. Koe hai mea koe ai koe e u tau pehe wa nau whenga whakaukau. Koe mea ku mahu ingai koe ke tala noa e koe. Koe mea maari e kai ke ui ai he nā mau mito i ke e pehe. He koe mea ensolo. Aho koe nai whakawhisia e pare mea. Aho hiwa tisema. Tatau bena ne saine letter of offer. O whakaloloa aki. Ai whakaloloa aki kontreki koe ai kaupoate. Ka koe kontreki a koe ia o toki kamata ia hei aho urake o maasi. Aia koe mea nei peheni. Nau taki ua na toi kontreki. Kontreki lolo tonga au toko osia ki au lako maasi. Na toi saini e ia mo nau kontreki. Kontreki ka ua e ke osmoka maasi ma nau hoko atue. Koe wheu i lewa. Hame na kai ke tuku ai ke toka hau i pureanga. He na ke osmo afis. Ai poto ia no ai e mea koe. Kai maarea no ai mea koe. Koe mea fuke koe nau pe ai koe. Kai ke nau whai nau tole mea koe na nau whamatala whakaukau lere he nau i tua. He nau i loto ka nau toko mai na toki tua pa nau toki ilo na tole mea ke whai. Aia whoki koe i he kontreki whoki o pehe koe ai kau tare kita kou na whai whaka ilo. Koe uwha matala koe o mai bea kuhange whoki o ku mo'o ni uwha matala o pehe ia. Na e saine kontreki ia i he aho ia e ua ki mua patok whakawhisi pare mea.
ai ka ku fa mata ko ni ku ki mai ko na sai ni pe a ko na fa fisi ai solo ko u konture kien ko ko mau koi ai ko na fa fisi ai a ho na ne sen au te tohi ki he kautare ki ta o whakawhi i nau tolu ke hoko atu e nau konture ki. Koi. Tok saine kau tare ki tae a taha no a taha walo ti se maa o e nia osmos liu e pore anga tok saine a ua taha o Sanuari. Eh? Koi. It is not noble. Eta hapoke u me ak fainga ta hapoke he anga ai fono nga pa ko pa be ke hoko. Ko lava pe di riu e fangi me ai ke ta ko me ana le be a ko na fa fisika. Om me un information ni be ko fala anga ai he ongo ta ko be na le mai ki mo ka kai fala anga kuna anga to kuma ongo be he na fa sai ne ki mo ta ko u me ai ko ia he. Ai ko no sai ko hono tala no ke ngai isiu ko nga ke lava mama lere nga isiu peni ke la ke fa fono nga ko tu nga ko ai ai lulu tai e ne tu ko tai ni mi o te palparema ai fe puna anki pe ko nga pe u me aku pa pe ke pe he tai mi ko palparema tai ni mi nga fe puna anki ko fa ko e lulu tai nga o palparema ba puna Koe waka bea koe ni, waka koe alki wawau nei ki, nei ono ki pats nei, ai nei ki, an sewe sa polo e ane afi. Pe maa mai pene pati o whetongi pa, po sewe si ane fiafi ne afi. Koi. Koe no moni fokia e solo koe whainga ta alai moni o mau whetakai e koe, hangi ni ako mau whinga to tolo hake ke mau kaka ke e me loto ana. Koi. Ana tui koe o mai e ko si tunga. Koe mau whinga holo koe ni ke lava ristoa se vesina mau koe sio e niga ke way forward ti. E ko hangi ko whawhatara no. Ilo ka mana ko hato e mea nge ni o si koe whaingo fuataha. Liku i te kau taha pengrap. Hawa private company po hato e taha. E kono moni ku mahalo. Koe na e more. Koe ki tau ke lava. Whakakau le rei he ke maho popo e u. Koe ni nau hau mai u aire ko nige. Ke whaiange hasio le rei ke. Koe whamatala ati te ua taha ua. Ke hasio ke lava troha pe teni ma whakasi. Ke sio, he kono moni koe isiu koe ifihi ai paanga tuku hau. Pea moe paanga retirement fund e kaunga whapureanga. O koe yoanga elbo, I take it very personal ai mea koe ni he kua whaia. O koe ke mau. Koe liu i biveni i he transition konu whahoko lo tonga whahoko ADSA o ku hatu unga kui ai ke tui be mo whalala ke ni ihi kou nau whai ai transition koni e au pe ki September hai whalaloa konu mo whai e lava pe kakato ke ai pe ku ke i palparema pe mo ia. Koe update mai au ne o mai gawa ne nai. Aku nau ke on track pe umea koe. O whaako mai pe ko o ko ke hanga pe i tie sa o tau whina o kaunga ko tangi. Mo o hangi ha mo last offer e o kai pe ke u tui to ton ke nau disadvantage. Kai o atu ha deadline. Ina scenario ko ke nau indicate mai o nau ke fie ngā ue he ground handling pea kamata lewa recruitia ai kai onga deadline. O e negotiate koe he umea ngā ue
o anga deadline ke nau fe mai no ke me ko ne ina scenario ku nau refuse pa nau continue le na to no fatau mai ai me nga we fe ma o fai fe mai no pa me we lai ni ko issue e tai mi ko anga pe fa nga mali lai ta ke lava tala no ile le ko issue fo kia he ku peheni o ku nau tala noa mai nau tol ke whakatau e kautaha esa company. Ka koe mea what they fail to understand, they no longer have any company value. E uhinga koe. Ko ose nau kontureki. Ke pehe ke mo whatau mo tolo ka mauhiki matoki. Ikai. Kana uloto pe foke nau tala noa le o mai e value to tone mea ngā oe e tala noa e umea ko ia hai e mea ke ko hai mea e pick up he mea whikawak pa mai kau ngā oe mai nau ngai wahe mai nau ngai e mono ia mga mea ko ia nau roto ke nau tala noa e mea he koe kau maniu toi pehe mo foto mo to mo mea ke te mau al mau tol mai mau ATS o whakarere ke malai wakapuna ATS o tahape malai wakapuna ni wala ko kuhinga ko kai ke uila uia pa ha ka ko si fatala no ape ke poate mai ka si o ke nau hanga o whakapapau i o ku whai training e aiata o meeting ai whema o ngai e alai ni meeting ai whema o e viesi ni pana o stohi mai pe pure e koe ne mea te nau e whia pe ke nau asisa e tonga airport i ke transition ke o e disrupt service au mai o ai mea kau politiki kau e lava ai tal ai tonga airport te nau lava o whai whatongia kok whai he ATSA without the ATSA pe moha konga pe ATSA te nau lava o whai whatongia koe pe kua pau pe ke hiki atu sino e ATSA ki ai mo nau ngahi lai seni mga mea pe Ikai ke lava tune share lai seni me pau pe ke te recertify ai kau ngā we te tāpioka kau ngā we na o si ai pau pe ke te recertify i he tal. Koe. E ko te mahalo ku mahino ai tuunga ko ia. Ko te mahalo ko mimi ko isi ue kulawa ke ohake ko he tainimi. Koe pe ai nihina nau tohi mai o whakahoko mai. Uhi ngā whoki o koe pe whoki homo privilege i whare area. I homo tipeiti koe ke lawa o hange koe mea koe ke lawa whakailo mga mea behe. Hange koe ni ko homo tau fusi ulu mai mea koe whai koe ai. O ku ai hatu unga i he umea koe ia, koe ngā koe kai ke whakaapa ke lava ke mo resign ai mo ngahi posi, pe o ku kai ke ofi ia ke a o ke whahinga mamafa koe ia o e mea koe ia. Ikai, koe pure ki whare a rea e te humba te nofo, koe kakaipe, koe funky hage koe suspension funky discipline prime koe ni koe funky koe hawa koe take ata pe o te tola he pe o te koe ngā pe kono moni pe ma ia ke fa revisite o mea koe ni o hange go blau as long o ke pe e be fale ale e ke te hameli riu e fono I can guarantee that without a doubt. Koe.
he koe palo pare ma I he loto whare alea. He koe mea ia ko koe o whakafofo la ia I kau ngā we whakafofo la ia I kau CEO whakafofo la ia I kau taki ngā we. Ko no ia be he whakafofo la ia whare alea. Ia au ia, kia au ia, e kai pe ke toi lava. Kia au ia ko pau ke li liu e tau mindset ia ta. O koe ko tau palapare ma tatu I tonga ni koe le lack of finance. Peu si tau sili. Fe mau ke li liu e tau mindset. Ke aia whare area, e oa ai ke hangea whare area ko hafu kau. Koe fu whare hau eiki. Koe whare whakase wāniti. Unless and until o whakase wāniti a whare area, hei kai pete a mea li liu. Aia koe kunofo lewa whakau kau ka pau lewa ko ia. Ke hanga pehe kau. Mau mawhai o. Pure I be hono anga. I kai ke nau. Lere I be nau tolu. Kai ke oha ke fofonga ka kai. Hei kai pete a mea li. Mana tue ko frustrated o ko ika o hekusio. O ko ai noa ia I ka kai. Kai ke hano. Kai ke nau tokanga ke mea o whikuki mo sa kai. Eko nau reagi I hate o he mea. Ko kusio ke pare mea ko nipe mai tokon pare mea. Una tokanga ko hape mea o hake he kakai una ho hake una pay attention ke. Ai ko eke mai pe whai hanga au ke mea ko tangi. Moira apate mu o mai ngai I makatunga ko ne hinga le pena ko whao koe. Ko tau pare maa tau tōria he. Ko hanga whakalere ko koe. Ai pure anga pe mai kakai. No fo pe pure anga ai pe e nau mea. Ai nau tonga na to hangi koe ni te pe. Ko wheha wāhenga na alua ta whafonga o ahi ai patara mai he wāhenga. Whe mau ke tau hose ai sipoti. Whe mau ke tau hose forum. Whe mau ke tau sponsor ai deep sea mining. Ka koe umea fo koe anu o Osmani. O na o mai pe ai kai ke trive ne whare area ke nau hanga sevi kakai ke hanga goksio. Ko ona moni ko si ui mai ne afio. Mo mai of ngawe I o mo whatongia ke pure I lerei. O hake fofonga kakai ke whakalukufua o mo whaitutuni. O a te mo sio kita. Whai pe ho mo whaulao ke ngā pe koe whakaofai. Whanau pa koe whakaofai. Ki kulupu. Koe viven mahal ko tui koe kakato e ta polokalama na e whai foki hono na e hake foki he tahe ka ho I ki whare area. A koe I lopo ka ne awhi pe koe ahoni. Nau tanak tu unga e ngau e koku ke whahoko ai. Pe koe ta oe ne tale lele menta whare area. Koe minister polisi koe turi tu o valu en ki tu o me whare area. Koe whakalanga fuhu ene whiha ene minister polisi whare area turi en ki tu o moe mea. O kuta tonu pe ki he sea pe me kakai whanua ke nau siole re ki ngahi mea koe ia. Ka koe ngā koe o mai whok koe ngā kumahal koe na uhinga ki he lakanga koe ke whahako koe minister Merino koe ke taki minister Merino. Ka kuhange whok ke hanga tala mai ko whare area koe ko whare whahoho e koe whare ke ngau e whakasewa niti ke ngā ka ua e whai e whahoho e kika ko o atpeke ke ko hamea ke loto ke whakakato mai ta polokalama he whiawhini koe ngā ka ta toki hoko atu he kusai pe koe na ku toki whainga maari e peha taimi pe ta toki hoko atu ai. Ko ia sol. Ka ki au ka pau o ka pau o se age ko ia mea I liu. O pehere wa ku o e palpare. Ka ki au he kusio. Ko au ko loto hanga maari ko ngā ue ka kuia ko I tua mei whare area. O ko hanga o pewe o mea ka ko loto whare area. Ko puhinga insol. Ko ha tangata hei kai ho haa. He sio
ki ha whakatamaki o ku whatu I loto whare ale. Ka tangata wai o a whe mau de awe asi. Ki hau e o hanga o mai mahalo pe o tu advance e kusio ki e palpare mau malanga ki hoko. Hange goi ni te wate mea goi ni. I lau kusio ko ke wei mana tui ko pare mia goi ni ma mai. Tamo kabineti goi nei toko sina nau whakawhisi. Kusio ko ke nau ateki goi nei nau tu umai ke ateki ke ai mea goi. Hangeu nau hanga o wali mai ke hangeu pehehe kakai. Masi, nei saipe ngā ue pure anga motua. Ai usio koe nau whenga koe, usio koe ke nau coordinated koe mbe mo sea komika kato. Ke wali e foi I misi koe ya. Tanai saipe wa ai ngā ue pure anga motua. Kau koe ila foi ka whaki koe ni koe taha. O nau tunga ki. Kane tae o e kau noa e ne awhio. O hai meu tau lako, hai meu tau hanga. Hai meu tau hanga o tuki mono nofu. O la langa hai aka mai kakai. I au fok mandoi na ku malanga fok e aho ko ia. Ke nau pelu. Ko anga ke nau pelu. Mau fotu ubeha pare mia taha. Ya mau ngau e fonua ke pure ilere. Ngai nau loto na doge nau pelu. Ako e kusio koe ke mo ui mai e nau hanga tau kawei. Ai mea ia ko sa tau kai ke uhinga lili. Koe mea ni ko lava riti o nau fe sea komika katopa mai pure anga koe netok malo. Hange u nau voli polo. Ke vari mai e foi picture. Koe pure anga koe na tok whakawhisi. O whea mau ke nau toi foki mai nau tolu he whiri. He na e whaka ofa pehe e nau whahoko whatongia. He foi ta whaaki koini koe. Iloi foi ta whaaki koini taha. He kane tae oua e kau noa e ne awhio. Tae whaka poto e tutune ne awhio ke ne kau noa pere. Tae whaka ofa pehe whakarere e whono. Koe mea o kou uncomfortable. Nā kuhanga o lau e atikolo. O toki mahina ka te au ia ko national security ia ne kai ke o mai e ki wharearea ne kai ke establish in a proper framework. Hangi ia koe na I hangi ia koe haki I uniti ke ne toi whakawawai ai council security council e kau tau malu I whono. Ai ataka, toka mpana uhoha apito uksio. He koe sol. Pasi mai whoke mea e ka au pau lere au ia whakakau au ia koe whekau o ko mai ke malu I ngai kau a whanua, malu I whanua. Na koe fo I establishment ia. E Brian Gosi. Au fia. Pana ulau I whau ia fo I konga ko ngoi au pito. Hangi ia koe na ia hawhahinga whakaukau ia ai pure anga ki mua. Ke nau, he koe poinin sol. Koe ulau koe ai whai atikolo. Moi kusio koe ke nau whaitohi mai tu iu. Nau whaitohi ato taratu koe hao mawhai. Whaitohi mai tu iu. Nau koe hangi na nau set up nau tolu ia. Ki hoko koe. E hei ilo. Ka nau, ka kono moni ke awe koe ke uilau e mea hoka popo. Mea mea ko uilau au ia. Kaya mea hoko koe mama e me whotutua e otua. Pea ko hene kai ke upalani au ke pehe. Ke mea koe nu hoko ke pehe. Kau koe ke kau hanga he mea koe ni o highlight mai mea la. Whakau sios koe. Kai ke. Ultimately so koe kaha. Koe kautaki ke nau hanga whotutu ke pure I le whanua e makatunga bea e whiri. Ai kakai. O se hanga I ne awhio o mai ne mawhai koea. O ne awhio na e mawhai koea. Talu mitu ai. Ko ui koe, nei kai ke.
tau pehe pena kai ke fai ne ka minista o nau fatongia whakatau ke koni sūtone pa mai la o nau mau ia whalala e ne fio me whalala i kakai ka o mai lewa ki tau whiri o ko ngoi e koe whehu koe na mai pea na tau ki mua na de ke ririu wa na ngofuru na na tau whai e koe ngā koe lahi corruption o sen tau ririu ki lahi pe corruption dia e mahino le vai ai ka pau he kai ke whakapoto pe haule kau taki ke accountable e koe ngai mechanism ia ke mono ke tau lao me tau koni stutone ke ne hanga whakangata ai mawhai whakalewelewa mawhai whakahovo eki koe mawhai whakatupupu le whanua ka tau mawhai o whakatatau ke koni stutone mai la ai koe kau ia mea na uhanga o reisi he Latima House principle ai mahu inga koe ko au pe utran ka to neongo koe kai ka fono tem ka la ten ka koe whakara tu I whakoni stutone ko os whakava ne afio tene whai ene pure a whatatau e koni stutone pe koe whakahino me whamawanga koe in this modern day and age the monarchy can no longer claim prerogative power that the law does not allow. Ai ko ngai mo ni mea na whenge hanga whamala ala ke tau hanga whotu e ngai pou turiki pe tau operationalize le vai ngai mawhai ko mai ka tau. Pe tau uhinga tau existence ko hui mai ne afio ke pure le rea ke whanua. Hanga e usio koe. Pe ka ikai ke tau whakahoko ia whakatatau ki ai. Koe ngā e hue me alu pe whai pe papa tau waka. Ko tui mahalo e piveni ku mahino ai kawinga ko kawinga ko nak tala no ke national security na ku lau mo artikolo ko ia ku whakaukau ka ko tui mahalo te toki whakalolota ngai isi ko ia he ngai kalama ko ni ka hoko mai ki he tuunga ko he ku wai before ke akimen me pure anga ki mua he time ko ku ngai pure anga ki mua na be ko fatongia pe ia pure anga ke whai ngahi ngā ue ia koe ki te whia mau ia ki awe ki whare alea. Ka koe whihu I whuke na o hake artikolo koe whotu kona na whai he national security mo intelligent unit na kai kia halao kai kia awe ki whare alea ki te peiti pia kai kia whaha commission mo tui. Kai kia kaku ki lawe ke mea koe nahe koe whai mea monye na ke pehe he pure anga o kuia I pe mea ia ke nau whakahoko ta e o mai ki whare are. Koe Foi mau hala e sol. Hei kai lava he pure anga whakahoko ha mea. Ta e whakamawhai e whare are. Ku whituare e koni sutan. Pea ko no uhinga goe ke whai mea goe ia. Ke lava consultation I whare are pepe hege ne awhio. Kai lava ke sustainable, lava ke hoko atu. Hange ko ulawe koe ne nai solo e mahu inga koe e mea koe ke mahinoi. O malanga e au e I kabineti. Ai mahu inga ke awe. Ka pate ke whatonga ko tok fufua ake ne mea koe supplementary budget. He humai pureang. Koe hinga e ka au, ka pau te tau liliwe course of action. Tau liliwe, ai mea ke whai ake sirini. Ko pau peke o mai ki whare are. He koe, ka pau hei kai ke tau mau e foi, ka tau pehe, tau ai noa ia pe tau to. Hangeu tau ai pehe to hua ko separation of power. Yes, o gai ho separation of power. Koe power koe au, o atu ia e whare are. Tai ngou talia e whare are hau palani ngā aue, moho o patseti, pake alu rewa implementia accordingly, tai toi kau no atu hata ka moutoro. Ka koe tai ngou ke whe mau ke whakatau ha wakapuna fo ou, pau ke toi hau ki whare are. Ka pāna kai ka hano patseti.
Go folawa tau ki fish to ple lulu whakatahaya mea ICT Information and Communication Technology I fish e ko minister ko moi folawa tau ai ko o e wa tata tipi ma go ye minister go ICT ko moi folawa pe ai ko ai mai whakatahala I whainenti te makawat ki ai. Ko ngai pe ko tauke ai motuani he ka whako ia. Ai a kapau o sio he lawa pe ke ta ki polkarama he fiaf tua ple lulu. Pe tok wakai ai. Ka talawe he mea koni nau nofo he hoku loto isiu wani Latima House. Principal he context o constitutional monarchy. Okay. Ko te malo sai ke tato ki hoko atu he tōpule lulu. E whef tōpule lulu ki mua o hofolau ke tatala noa he fo isiu ko ia. Ka e malo bito piwene mao e whainga maari ke whahoko ai tau polokalama ko he whiawhini. Ofat piwen tato ki sio he whef tōpule lulu. Okay, malo so ofat. Okay. Ko wha malo atu ke te mautolo kainga I he lava ke maukau mai I he polokalama ko e ahoni. Ko wasi loi pia wia o ku lahi apito a ki mautolo o ku ngahi whihui ku mauloto ke o ku mohonga tuku mai ki loto ke tau tala noa whakaiki ke hama hana e hoko he wharearea ka ko hinga ko whamatala ko ku o atu ko whiunga pe ia Antu whaku wha-classify he minister umea koe guai umea lahi a koe tau moho. Pia guai rewa umea ke tau alo tala noa he u isiu pa koe ka ngahi isiu enu mahu inga aini ko whaikia tau tala noa. Pia o ku whamaloa tika te motolu he lava koe ke moukau mai ke tau whanonga I he polokalama. Kai ko ha tau polokalama tala noa fuhu ko tau polokalama whakamama he ngahi isiu koe ni o ku hoko koe tonga. Malo pe koe me peku tau whamaloa ai koe hanga me hoko he vale area go ke mo ipe ai se komit kakato pe ke mo ipe mo ek minister policy ko me pe ko maho nga ke osiang nga me ko ni hoko o kuna si ke mo ulele pe ko me feta ke mo manatu I ko ne ngo pe ko ha me ko hoko I tau ka taki mo tau ka kai ka tonga ko do pe ki tau dolo ku ko ke se ma wi ke ai ke tau ma fa hinga lau mari ko ai ke finga ke ai o tamate mo tua koe pe ai ke alo tau whare maha ke mo tua koe kai hae mo tua koe tau koe ngahi nau pe ia o whare area pau ke hoko I he neongo koe ke pe hoko au ke tunga koe ni pe I kai pe koe pe ngai whare area I muri hoko pe ngai mea pe he ka koe malo pe ke tau wha malo pe ku wak mo ke he whiawhini o tako si ke mo ke lau mari lele pe ek minister pe ako tu lau mari lele pe mo e se a komit kakato kako neongo ku lo tonga turi ki nawa tau tea ko inga I he mea koe nai hoko. Kako uwha malo la heti ke tau kau sponsor malo bito hono whatokanga mai ke hoko tau polokala mahe a honi ko inga I he whakau koe ku mo mai ke mau ke whahatala noa ke ek minister policy pe aku wha malo la heti ke te mo tolu I he tokoni ko toa pe o ku mo whai wha malo atu ki he tau kau taha ko ia ngahi kau taha koe unau sponsor tau ngahi polokalama tau te whito ki he South Pacific Loans o ku o atu ai whamalo ke te koe ki motolu koe mo fia mao hano I New Zealand fia mao ha mea whapaanga lahe mo ua koe ngā I hangahi uhinga ki he kehe re mao ke tokoni ki hatotongi ha ako e whanau ha be whenga fia mao ko si mateu teu ai kau taha koe aku iloa ko South Pacific Loans as director bow ke nau tokoni atu kia te koe I he ngahi fia mau pehe. Kai ki ngā tai ko tau wharekosi ulu I loto nuku aloha whahanga ke tau mo pia building o kuke awhia tuki ai teke lava pe o awhia tuki ai ke kosi mi ai ho ulu was mateu teu ai wharekosi ulu ko ni ke ne lava o whiau e ngahi fia mau ko toa pe whakakosi ulu o kuma hai sini pe lava ke whakatawa I mga product ko toa pe
o ku osi I whare kosi ulu koe ko haki product pe taha pe ua pe tolu ka au ku lahi au pito e lava pe o whiunga ko doa e ngahi fie mau ko ia whamalo ati ke ngahi whare kosi ulu koe tonga lava ke mo ngawe aki hono whadau a ngahi nau kosi ulu ngahi klipa mo ngahi nau koe products o ngawe aki I he whare koe o kuke iai ko tui koe taha ia o e whengawe aki le rei kuwhai kia pau kumo lava mai e whakatawa te ngahi nau koe ni he kua atu ke ofika mo tolu keo ngā keo nāki te hela he tatari I he ngawe ko kuke whai koe ne mau beho klipa awhi mai e Francis Dickens mau mea hau klipa fo hoko atu ho ngawe ke mau ai whai maha family koe whare koe vala koe ia page facing store loto nuku alofa te ke mau ai vala ke he pe ka ke lava hake pe ki ai hanga hake pe moia ke tau moe pe au pe ka whika hiva oe Whatawhihi Road hanga ko ia ki he tau moe pe au te ke lava o wakai hake ki ai mau ai kotoa ai ngai fia mau ko ia ka mo mea tau toki whilongo aki I he polokalama koe ka hoko mai ko a pongpongi koe hoko ai hongo fulu koe polokalama ia ai whare aisi I he hoko ko ia ai hongo fulu pongpongi taimi koe anu silani lere atu ai e tau polokalama ko ia pea mo whare aisi I he hongo fulu ia hoko ai taha koe whawhangu ia o Saiane ka mo pouria.